Silver Jubilee Celebration of Tripura Bisikatal 1436 Tiringter ni bagai je phalnok khlanyani musungnai rok norok phalnok khlai mannai haini bagai koktuma thungai rok ni bisingtui saklaikya je phalnok khlanya musungnai rok norok kokdok ni bisingtui bo kwrwngai mannai torit moi debruma bai kokdok number 6009510141 haino hai sadao 6009510141 je phalnok khlanya musungnai rok borok bai kwrwngai kokdok ni bisingtui from rok na hari mannai ei last date 18 tarik ni bisingono je phalnok kwrwna musungnai rok norok booking khlai mannai last date 18 tarik Sumli Hati Youth Club Tiring Committee tamasaka khnanya ji norok sini koktumao Tini sanjak hamza kono no tei sing tebo hambai mari wo sinaro phai mari manda kang dos no aku sino press ke phai sino nagriman bagi sini Sumli Hati Youth Club ni ini sing gono khata hamya singro sanya klai makai hai che tini 2000 ni simi abu tora kasa phai sing string celebration 25 25 bosor kaza bon bagi sekarang wahan hai press meet aja ini wahan hai sampai sama ini bus kamu tunggu sini chairman tai convener tai share tai sini orang orang mas sini executive body member of jotono orang saja kan hingga sengobo soalnya musuh ke omono sini 25 years kamane silver jubilee kamane sengoro kaise itu ting ninge gift pun khajaka aboseng tabung simi arambo khajak no sing khai tongo sing 22nd no kai sing abno ujo khainai norok khai mano tai hokam bodong kai ar phaji tai singa jagao sing a sini gift ko kupono sing adina ko bo khainai ar no khai mano tai ar no khaibo a kuponni sabni bike gotong janja ke panga amjong mano nai mano abo haite sing samja tai oroto tong sing tinaro program 3 din ngai 20 tarik food festival okay tai sing 21 tarik sing bisi kalau kibiu bisi kam biasa klanya 22 tarik sini awat ring bookkeeping ni sing sini mane porikha no sing mane e tabuk sini bustungor baik narun sini team committee ni advisor orang guna rotek guys no kaham kai sai hambai sanja jarawo sing taisa hanya hai sini mo second press meet ojara blaika hambaya poro sini electronic media channel roko taisa hanya hai norok sini o press meet no tamanai cover khlainya ni bagai jungno nong ne ojara ka hambaya phalmani bagai engke ani sai sekang khasing sini uila the press meet conduct khlainya bosaka je taklai sini Sumli Hati Youth Club laithanai 2020 ni simi sing sini o Sumli awaro sini Tripura Bisikatal je tring abno sing kotor chikoni bisingtui yasaklai phailayo ngai taklai ke sini alaida omono je 25 বছর yakaiba 25 year je kamani আপনার সাবই जों सिल्वर जुबली खलायनानै थाङै दङ नै जों जोंनि पुइलानि प्रेस मिटआव जों सराय सरायखाय साका ओंखे जेहेतु जों 25 बोसोर खलायनानै थां दङबाय जोंनि अर कायसा फुड फेस्टिवल जोंनि इन्डिजिनास फुड फेस्टिवल गाखायबा जोंनि चाबरक जाता तेर जों खलायनानै नै जों पुइलानि प्रेस मिटआव जों एनाउन्स खालायजा ओंखे जों पुइलानि प्रेस मिटआव एनाउन्स खालामनाय यागलो दिनै हास्टे गनांगै गोबां मा बानिया खालायनाय र जों बाय ककदुक नि बिसिंसै गोरों हरका जों बुदा नंनिया फुड फेस्टिवल ताइ सिनि 21 सिनि बिसिगतालिया साकबानि तामनाय पाल सालो जों बुदा
nongraro sung phalnok rok kolgoi manno honoi gai sung tini abono no clear khanya ni bagai press meet khanya ni bakhak sung thangka engkai sung tiniro je food festival 20 je December tini silver jubilee duk sawoi food festival yakai basini silver jubilee ni je program aro je business yakai basini baniya khlainya rok ni bagai tini khobor kaham hon mankhai yakai ba koktama kaham hin manka tamni hinba sung tini officially mono sung announce khanya ni thangai tongo tini haste grangoi jara tinio food festival tai tring bisikatalo baniya khlainya musungnai rok ni bagai narok chungbai contact khai manai tabu tini oro chung form tongo sinaro narok okdung ni bisingtui tini tamhnai tini in charge tini stall allotment in charge tini torit moi deborma beni contact number 600951041 once again I repeated 600510141 taisang sapinai 600951041 taisa sapinai 600951041 obo on number norok bobai contact khainai stall booking khaimanai jingo screen obo sungri rinai on number engkai je takuk tai bukuk chong sini haste ni baniya khlainya hanai wansuk tongnai sini food festival tai tring bisikatal yasak songma pandawo silver jubilee aro puilana angkise sengoro form bahike sramjaka abo briefly ang sanai oro tongo sini application form for stall allotment for tring silver jubilee celebration cum indigenous food festival organized by Sumlihati Yacht Club venue Sumliawar Poddokumar Mukmul Lampra date tongnai sini 22 December 2025 22nd hingkai tamni hingkai sung senior data silver jubilee no ruk sawai sung 25th je gift coupon je sung khlaijak mani adinobo tinoro tamhanai jara baniya khainai rok adinobo khaimannai hingkai sung adino kaisa program naraknai sini sanjani simi sung aingo horni 12 yakaiba 12 o'clock jora hingka adinobo obahike jara baniya khlainai rok saltam romui 20 ni simi 22nd jora obahike sinero baniya khlaimanai oro October 27 klai 20 o hongkai sini food festival abo diponi simi horni 12 jora yakaiba 12 o'clock jora tongnai 21st o hongkai sini whole night obahike sini program tongnai tai 22nd hongkai sini lucky gift coupon adino chung withdrawal khairenai je lucky tamhnai bororok bono manai sini price jeta 25th price jeng arrange khlaimani bono manai hingka adino bo chung sanjani simi chung horni 12 yakaiba 12 o'clock jora chung sini program tongnai hingke saltamno obahike baniya khlaimanai ta hingke oro sini form ni details tongo puila 1 number tongo applicant details jara baniya khlaini masunai bo obo applicant details of form fill up khainai full name father yakaiba husband nam jodino bori hingke ba bosaini bumong chala hangkai babu phanu bong maranai address tongo Blaze post office PS tai pin number tai mobile number amni yakla other number khai optional awasuk necessary ya tongkhai ba optional najaknai hingke oro stall details tongo type of stall or stick anyone rom de oro tabuk sung kabangma item nahar karo indigenous traditional food stall abo tongnai je indigenous traditional food stall khanya musnai boro tik bag ronai ta hotel and restaurant stall tea coffee and beverage stall shoes bag accessories stall nursery plant and flower stall kabangma sung nukha lasi arogo chinero nursery khum nursery khani ro bufang rong boro khaikya hanga boni bagi bo sung stall provide khaikya self help group kuno self help group bro kabangma manai ro product khayo hanga boro bo jodi no bongni manai product khaimani abono oro sell khanya mo chunga kai boro phai stall bokun khaimai hanga oro tongo fast food stall sweet and bakery stall clothes and garment stall
cosmetic and beauty product stall. Lucky draw gift coupon stall tongnai. Tai others tongnai specify abo sung jot to khailia kanom bang thanai borogo others ni specify yo kasia comment khai masinyai to hai. Ngasini fees and payment details. Stall ni busuk fees nanai. Stall amount oro bo form flap ma khainai mode of payment. Nang bahai ke payment khainai stall ni bagai. Cash da khainai cash ni option tongo UPI ni option tongo pura bank transfer. Nang bank transfer ni bising da sini stall jeta booking khainai ni abo hai ke nang bank transfer khainai UPI ni bising tia nang khainai pura mode of payment jet cash ni bising tia nang khainai abo hai ta hangkai payment date nang bo dina payment khai abo already no nang jedino stall booking khai sini in charge sini stall allotment committee in charge bo be malai nai nang khai thanai garo jeng declaration kaisa mannai bo or declaration ke jeng abo hai kai na haka I hereby declare that the above information provided by me is true and correct. I agree to follow all rules and regulations formed by the organizing committee. Garo place tongo date tongo tai signature applicant ni abo hai ke bomono form flap khainai jedino stall ko khayo tamnai booking khanya phayo sini in charge thani abo hai ke maklang naita mane phalnogo bal jo lagar nai puting baba hai electric ni metero chungmono clear khanya ne musungo sini internet correction tongnai joto sini jata stolo sing double holder kaisar nai double holder rikhakai je stall je booking khlainai bono bulb tuinai hoitoba baroni jodino extension khanya musungkai cord doctor binai extension cord doctor binai bo aro bono mana nai tam khai sing sini internet connection kaisa tongnai electric ni joto sini tamnai stolo kaisa sing holder double sing renai ta jahate borogara extension khaimanai jatkai bulb sing rijak lakia ba jara tamnai booking khainai stall booking khainai bono bulb arrange ma khainai stall booking khanya ni bagai mane red rokam porba hange 3 din ni je program mo boba hai bus red rok lagi booking hai ta jo to full payment hai boba hai jung to chini committee wo executive committee wo sungmo no kokchap laikha 3 din ei sung 1000 jungna advance je dino booking khayo a dino no 1000 advance rang paid khainai hoitoba oro jung sajing saka mode of payment system bo hoitoba cash khaimano ba UPI khaimano bank transfer khaimano tobo je dino form nai flap khai lango a dino no bo 1000 jungno chini payment mode je kono anyone tike bo jungno ngo ma khainai ta paid ma khainai ta obo hai jehetu 3 din ba karon jung 3 din hingkai to sini program chalak thano gobang ma chini expense dong hingkam ni bage apna wan chukunya sung jate chini kok bai salaima hai siu bo thuyatui lathaba bayatui obo hai ki sung wan chukunya sung 1000 obo hai kai par sini tamhana stall obo hai ki sung red na hana hai sung wan chuk lai ta sing the more than taxes jara wan chuk tong 70 stall khanya hai jodi no abo booking ni opor depend khanya booking jodi no bari thanga kai sung ei bo sini stall sung bari nai ta extend khanya ta obo hai ta